igramo Supreme Delist Stickman. Ajde sada počnemo. Ovako, idemo sada na nađu jedan oružje i mislim da ćemo ajde dođemo kao čekaj da nađe, ajde ovo. Ako možemo dođemo, ajde kako. Zeleno jer to moje omiljene boje. I krenemo. Ajde, idemo. Još on treba kao da je voda. Pusti helikopter što li. Idemo gore. Vidi ove majmune što su se popeli gore. I sada idemo ima malo mi pobila helka. Idemo vrtimo. Onda se ovo drugu stranu. Vidi ovoga dinoskog. Ovo da, izvinite mama, evo ga ljudi. Ne. Vidi koliko smo dobili ljudi. Idemo sad u 54. Ovdje ovo je jedno goreca. 58. Vidi kako se bi. Pa. Vidi koliko mi imamo. 70. 73. Evo ga na Gina. 70. 80. I ovo je 17. Ovo je sponsor by Montad. Možete da napravite video i stari majke i da napravite video. I ovo je zabavno. Vai in tomatoma, vai in tomatoma.